ya kwanza ile. Yale mengine inafuata mtu. Mtu unapotubu na kuacha dhambi, Mungu anaona huyu mtu anastahili hiki, anastahili hiki, anastahili hiki, anaanza kileta. Lakini leo watu wanafuata nyongezo, kwa sababu Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa. Watu wanataka kuzidishiwa na nyuma ndio watafute ufalme wa mbinguni. Na unasikia wahubiri kabisa wako wanahubiri zaidi, wanahubiri juu ya baraka. Wapate nyumba, wapate watoto, wapate wanawake, wapate wanaume. Ndiyo, ni mzuri. Lakini ya kwanza ni kuokoka, kutubu na kuacha dhambi. Ile ndio Yesu alisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hata Yohana Mbatizaji na wale mitume walienda wanahubiri watu watubu, watoke katika dhambi. Lakini leo wanahubiri mafanikio walio wengi. Na sasa ule mwenye alishakufanikishwa hata kama awe na wanawake wawili, unaona ule ndio wapasero wako naendea. Hata kama ni mlevi wa ajabu, ni kahaba bingwa, akiwa na faranga anatoa zaidi kanisani, ule hawamkemee, wanamwacha hivyo hivyo. Anavala hovyo hovyo kanisani, wanamwacha. Nguo za makahaba anazibeba kanisani, watu wanamwacha. Yaani hawapendi kukemea kwa sababu anajua ule ni mtoaji mzuri. Lakini tusishiriki dhambi. Mtu unaposhiriki dhambi, ule mwenye aliiba ukimshiriki, ule mwenye aliua ukimshiriki, ule mwenye alizini ukimshiriki, na unajua dhambi zake, ile dhambi mnaichangia, inakuwa yako na yeye, nyi wawili mnabeba dhambi, na hukumu ya Mungu inasimama sisi sote mbele. Kila mtu atapita mbele ya hukumu, mbele ya kweli, mbele ya haki. Hukumu ya haki, sio ya kidunia ambayo wanasema huyu mtu alifanya hivi, bila kuchunguza wanamtia ndani. Huyu mtu alisema hivi, bila kuchunguza wanamtia ndani. Hukumu ya Mungu ni ya kweli, ni ya haki. Sasa watu wa siku za mwisho watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wasiotii wazazi. Mzazi anasema, mtoto ni anasema. Mzazi anasema, mtoto ni anasema. Mtoto hata kama angekuwa na haki kwa zile siku za mbele, kama angekuwa na ukweli, wakati mzazi kwa anamkemea, ananyamaza. Ananyamaza. Lakini leo ukipima kukemea mtoto, yeye anakuwa mkali kuliko mzazi. Anapanda, na wanajua Kiingereza, na wengine wanajua Kifaransa, wengine wanajua Kiswahili, wanakugongea, wewe unabakia chini. Lakini Mungu ni mwema. Siku moja ile yote ambayo tulifanya kwa siri na kwa wazi itadhihirika. Dhambi hazitoke kwa sababu ya wingi wa siku. Hapana. Mtu alizini, alifanya dhambi fulani, aliua, na ananyamaza. Anaingia kanisani, ananyamaza, hakuitubu. Ile dhambi iko, na kama haikutubiwa ni lazima itapeleka mtu jehanamu. Ni lazima mtu atubu ili uwe na mawasiliano mazuri na Yesu Kristo. Mungu anataka kabisa tuwe Wakristo wazuri, tusiwe wenye kujivuna, tusiwe wenye kujipenda, tusiwe watu ambao wanataka watu wakufe, wengine wakufe, wao waishi. Ndio siku za mwisho hizo. Wengine wakufe, yeye aishi. Ndio fanchire muluga ya maisha. Sasa sio Wakristo, ni lazima tujipende kama vile tunapenda, ama tupende wenzetu kama vile tunavyojipenda. Wakati mwenzenu iko na shida, ile shida usikie ni yako. Iko na tatizo, ile tatizo usikie ni yako. Na Biblia inasema asiyejali wa nyumbani mwake, ule ni mbaya kuliko asiyeamini na anakataa imani. Tujikaze, twende mbinguni. Tuwalete watu kwa Yesu. Mungu abariki neno hili, ibaki kwa wale ambao wanasikia na kwangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila mtu ambaye anasikia hii ujumbe, Bwana, tuwe wepesi wa kupenda wengine, wengine wa kuona, tusamini wenzetu, tusijipende si peke, tuone watu waangamie, watu wakufe, sisi tucheke. Ni lazima Bwana tupendane. Ndiyo safari ya kwenda mbinguni, ndio amri kubwa ulitupatia. Lakini siku hizi watu wanajipenda, wanazaliwa nyumba moja lakini wanajipenda, baba mmoja, mama mmoja, lakini wamoja hawazali wengine. Bwana, tunaomba kwa wale wote ambao wanataka kutubu, wale ambao wanataka kutengeneza maisha yao, Mungu usamehe. Asante kwa sababu utatuwezesha
na kututia nguvu za kuweza kushika imani. Asante, na utuwezeshe kukesha kwa siku hizi za mwisho, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ndio. Haleluya. Amen. Mhubiri wetu